31 Jumatatu ijayo ya Mwenyezi Mungu bwana. Itakuwa ya mwisho wa mwezi wa 8 bwana. Asonsi nyesaye no muya. Kinga kichonsi. Kinga kichonsi. Ere no muya. Yabwaye no bwakale na ka. Wanchani bwaye bwatwisanire. Amabera na yogokumya. Nakiye kwera tuli moya sema mbiye. Etokote butame ngo bwanchani bwaye no bwogokumya. Yani go bochiete igoro mono. Utanyare gucharuka. Gokagenda nse. Kunyara ko sense. Igo borobugale. To kunyara kumugani gusigunchukanana. Nekina kiekene. Ekiyagara go bwanchani bwogokumya. Amaisaye. Netaya. Nelingana lyaye. Na machale moyo. Elieta lyaye nelimo. Igakoro kwa Nyasaye. Tigatigale ko banyasaye. Musubati limo Samaria nyamanya kanga ete yisa machale subwango tangataji kuja kumuira bebe amura. Lakini yakabo mu evangelist yo mokomu. Ekerama nyangu yo ningago deal nere. Akabe ambassador P. Akaminyoko tebanga nchuta tamororo montongeresira mangana anega iga. Ewana. Oyo. Omuntu nara umanyete. Kagi. Etongeyo kiko kubifunekyo. Ihwange bintu mbire bigokorekana sengencho yikisababu kinyingi. Onyo totegerera igoro na migiro ekemambi antu akwanete igoro musubati uri bwatekereja kiyo bolingoria. Paulo ekero nasire ekero batokonyerekereja gerige karuo musubati uri. Tata bantu batabu atabangwana ababere. Ekiyagere bari gutumekekereje kikorosie niwe. Banda babekejera baseri mujoito. Kero barangeri igoro botuko gati. Lakini nande Paulo Nasiro ibino ko bakwana manya babikirwe echera nande bantu mbegere ndinga nechere mebale nande bakabasifa n'ichinyororo nande echera abume nande tali boli okaigo abantu balindete siko nande bo nande basigara bitose mirako nande igomba abwate nando go amaisukusuka batapa base basoka atayuse ekyara bazaba mbali ordinary mbali extraordinary somehow ahanga ibabwate retu kyasa ari koruko asali agarenge mujini nyoko ni famu asiba uja kubwaterwa lakini ko botanga no yange Asia ga of course yeah as a continent ya Asia baba ni benseli bakarobo sana nanga kibanda baje bakora ibintu bitubuye tata Nyasaye ningo montoko ngo kino muzigali olia olio balendete karako nyoranga jinyororo jigwete semba obale akabaita akasoki muyale DVD kiagera kyo jikoereza mazibwa bagaibakia ada no bwita rubikone byogo kuruba korwa bosi obisi igoro chinaende igo kwa rurense yao yes tuingie magazetini bwana. Madeni hapa kwa haraka. Evan Sogutu na Becky Mora, Samuel Okeyo korwa alomo secretary yo CMA Iranda Parish, William Ogamba kurugesere Keumbu, Sylvester Makori na Julia Kwamboka kuru Nyamboga. Those are my parents-in-law by the way. Tulipatana nao wakaniambia wanatusikiliza sana kila siku. Imebidi hapa bwana. Unajua wanaishi mazao bwana. Unajua si rahisi watajwe tu. Mwalimu Samuel Simba Kulia Secondary School. Madeni nimemaliza bwana. Baba mke alipo ametikiza kichwa tu amesema ndivyo hali ilivyo. Kwa Sylvester Makori. Tindi utakaraga ndubuga no ivo ndo yaturwa mungino lia kurukunga Julia Kwamboka kuru Nyamboga gakiugwa na masikani manegeje na masikani Wikango robyo mimi asense melia muino bantu bago munyaruka bwana ubozivya bantu ibibi yo kwali ubozivya no ngone wete kibiri okay nkwata wete kiyakora bakoro karakorera kolea ikomo zimbalere tabana we layer together we call to layer so we call layer cholera muguzi yake unkolera. Asante sana Ocharu Mugaru. Tuzame ndio on time mmoja moderi karibu sana jeona botambe bwa gazeti ya Taifa Leo yere itariki 24 Chumotinyo 8 asubuhi kwa 2026 litukuli Jumatatu. Indeed this is a crazy Monday na kama ada ilivyo ada na ada ya mja unena muungwana ni kitendo kwa ni gazeti ni The Daily Nation itariki 24 Chumotinyo 5 mwaka 2026 litukuli Jumatatu bwana. It is a crazy Monday, crazy indeed. Haya basi kwa heshima tupatie headline. Uhuru takes on Ruto. Uhuru takes on Ruto. Yeah, kadada. Abana basani barenga nda bakoro.
oyo marenge president yo deputy baraite nsamo barabegete chidai chibwekene for some time mwanzo nechisadi chindabo balingete amagogo for some time abasaye bechinguru mwanzo pale wakabwate ese bakagenda emyaka 10. I'm telling you abe myaka 5 yomo elio igosanekaba mapema muna batia ni kai kaende lakini taruwe time aya ndogo zara kode ibe ezikara ndiko rwande segi kore ime eso egende keirole ngo rwande segi gakikore ime korusiko neba kongwake sana ekiagera notware agaesega kenkabe kore ime epeji yakane bakase peji gatano nere bwato mugano yongana kyomurayo mukuru bwense ya Kenya Muziki Uhuru Kenyatta ekarikireta sama kumbusho a Christopher kijana wa Malwa Michael Christopher kijana wa Malwa pale wamendelele dada kwambi wewe kasonga editandiro mato tarari kwana tindi konya urabicha kamili Michael kijana wa Malwa ndio hiyo bwana alias chinsemo chia Kitale county ya Trans Nzoia ase Uhuru Kenyatta abwato gete chisase chinkongo gotebanga gaki tigakubitiriria aba Kenya go support yonde bwensi okurigi kura chinde chionsi tigaba Kenya boka banyene bachore undo muntu batagete bune katibe baeto bosibole tigaba Kenya batwara obosibole bwogo choro umuntu batagete nare korekana rumugano yo gabagatebanga gaki ebinte byokora kosegeta chibura buru no kosebereka nyemesangererekano yo ni akurudisha nchi nyuma kweli kabisa finally agatebanga ntiye kondo ke sponsor kindly nchena akorete miaka ya neko 100 centi mogete ntige ntimo tinda nje tindi kuri ikero gogede years in this country nchena akorete president bware incha maritari president yes mbwade baka pension ya muina ababa da tujinya link bera bizya ono muganora sepeji kane baka sepeji gatano bona asomo kutano iyo ndio kwa mutegerete musubati kurukunga Charity Ngilu you know Charity Ngilu is a politician nerota igino asese ya Kenya and she makes a lot of sense kerago kwana enyorunga na abole tichikura chibo president ya Sintunda I think 1997 ngakilia 2000 and something I think 2002 or something finally najitaka bomo governor wa county ya Kitui yes lakini alienda katulia sana alienda katulia kabisa I think one the bintu byo gukumisa I think nande inere function yaro rekanete Charity Ngilu for a long time yes na alenga Dr. Fred Okengo Matiang'i na alenga Steven Kalonzo Musyoka Martha Karua na Justin Muturi gatia barayibanda bango manyetego wale gokemo muretu mungwano yokoro kwa Michael Wamaro harimo muromu abo Eugene Wamalwa umurayibwike magia DAP Kenya na inde na bete vice president actually ne vice president ya gatano na gatatu the 8th president of the Republic of Kenya vice president not deputy kegere katibe yale ya takola to deputy and actually tinda acha ko nabora nsemi yake etabauti gatie deputy president ne vice president bono ekaroto kuligerie context ya malita ya bera ari gutumeka ndio ase katibe nkore vice president ya ko appointed ne president okay lakini bona ase katibe enyekereri eta deputy president yale tuo ni nchira bwende gochorwa likaba ko be running mate gokomoruzia bizi no moroberi getoro monene bukutagana aba ali ase paro yes no bale babera na barageroire oje karumia yes uri president bale ngaba akonyira aba yade bazungiru paka chigavana chore deputy kurwase geteri nyoro mwese igo deputy eliete deputy karokolega ne vice deputy goli bwate chinguru wake korengana ne context ya bona ne katiba ya bona ya 2010 namo ne lienkoro bona moiga bwate chinguru gotebenga enda nyumbani tagasongira umuntu munakuru ense ya maiko waweke ya podiga tagerra news osenterebe gotigenza Voice of Kenya ZKBC mutukufu rais Daniel Toroitich Arap Moi amemvuta kazi naibu rais wake mara moja agire kwa kuzuka mbali kutumika ileta mvuta amemwachisha kazi ndio mara moja lazima lia yakobo onyega aliyaikire naruko no enterebe guteneri asita alive yewe kanena ekya kwa vera ye ebe kwita siri kebanya nyimbo kere the next polling station yes ikakuru soka korum igali yago ligwe bendera yali nguwa yawe kubosiali
For further instructions. That is it. Mwana uri kuna sipichi yakani maka sipichi yakatana sega zeti ya The Daily Nation. Uhuru Kenyatta nate vete kuveke tune alia. Ake ano mungaini. Ikacha aketene listi alia kwa testi ya macha alia. Akajawara zidari liogiri kwa wajijinge. Ate wangavire kai. Ayo sijana sija kusira mache. Kakusa mache. Freedom nere idale kukwada na mwae unavuta gete. As the headline gazeti ya Taifa Leo, Gachagua tulimalizana. Bwana, murai ugatano bwense ya Kenya. Umuske Dr. William Samoei Ruto otebirenga nche nabonda akole mirimo na murai onde bwense ulensemeli yo kwamiriria serikali lakini tari Rigathi Gachagua. Kweli kabisa. Ntu akoranite nere pie kiagera Rigathi Gachagua ororekanire gakubagana ba Kenya, ororekanire gakurwa amatusi amabego chesaba Kenya bande nabo igo ameonekana mkabila. But I can tell you anything is possible in politics. Ngora otebinde. No, we understand it. Yes. Ikigara ntoro iguno president mbona tena ba kolega sinsemeli kwa mirire serikali ni wichi we. Ayo mugano yole. Ora sepechi ya no ya siasa chinse ya Kenya. Anene kurwa se kiama ya ODM n'usubati oyo. Matate ne jukwa buyagire mudi ya ere burongo. Siasa leta ite vinte vingi. Bona muturubadie. Kai. Oma tari kuganya. Tama iti kuganya. Iyongi nyorete interview batwarete ere na asitibia yemo ere no mugaba no bono na kuru.
Subati umunyagitari Victoria Mutiso iko batamete by the way bono igegotebekananga batamete uchinse ya Buganda lakini DCI negenderete kuri gicinguru na gutumeka Interpol elinde kubaligia elinde bale tuntu book na ko lichiko libu atyo umukondo ya kabisa gotebekananga iko bakana to chiribu chimisa to litangani kabisa no murubiri gorose tikumapema musubati yatarachi kuraswa. Interpol means International Police. Yes, International Police. Right. Gukorera piro batu rugwa koregoro y'Moske Uhuru Kenyatta buna arwato gutichinkwa na chia chintindi kurwase ekenyulio kilia Michael Gijana wa Malu achinsemo cha Trans Nzoia ga ali Kitale nororega iga sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Upasta naru kurukunga Innocent wa Buyele igante biringa Paul Nazira babu wate tu asari kurukunga Philippi asumu ichi kurukunga Macedonia. Macedonia I think iko ndani ya Asia. Ndio hiyo sasa. Iko sawa kabisa. Asante sana. Na hadi kanisa cha Abuja ninko buri swali na koleta analysis yanke na ande ngatara purposely kumanyanga ngakichi kanisa chiko operate ituko sana Sunday ngatara ekerenga kyene kumanyanga nanyoreta chikanisa chinyinge sana ninko buri gite turakora magazeti iko bono tata se bija gatano gatatu gasha watari goja gente kimo muchigete na magana NCIC ngo jiko makoro bujunguzi gora yauje goro ya magana yegurene tate ngumbu akwenda nane ngora butali bono secretary general wiki ya DCP Moroke John Methu musene to Nyandarua igatebirege ngasha watari goja gente kyo onye mutagete inchumo morigi bono wa munyoro mukore chinkwara nere buaye taigochio Peter Kaluma ochire igate na chabati ndiari tayari gochio Peter Kaluma so iyo bogo korama moja na stereo dictate ya serikali kakio kuimokeri tambukira what is happening in this country? I don't know my brother. Mkworocho mbunge ni mbunge wa wapi? Kagushe ni mbunge Mukurweni. Uliona vila alishikwa? Okay, nani alishika Kagusha? Si walisema ni ubwate tu mbunge wa Mukurweni. Ngose badete kana banyanyimbo kuru DCI. Bale Kenya. Yes. So amagosa aliya Karuma gose taraikira eto should yokubwatu taraikira sakubwatu. Ekero apply lichiko with favorism. No, nikuuliza tu nauliza kwa sababu ikiagara ndo cyo mubungo ya moko bara na kobogoro asege taseni eke mogie TV na kuiru gutapaka asege taseni moja kwa moja modio ka straight away ngwaro janto nikibage ndio kubwatu Nairobi yo gukana ni gwenzengi ma yes ya ndo soga go ikeye na mambo bado Peter Kaluma is a free man agotebanga agarago chakwata banga kigarago chakwata tayari kugenda sabu na abatebi ngabona abere tayari njike Rigathi Gachagua gatebetenga bono igaro biritaro ya guchinse America igata gituko chikorea consult bueka ko make important decisions ikiagera otebero bwa tana inakina Methu na banda abange tatageti influence ndeke kebenga kinga Methu ku advice no igata giteko genda bueka ime ya US ari unengi na igata betenga bali ndorogongo ke kobo na ndimurangeri aboteba lero na bwate press conference yankongu saa 9 kwa nara mageja kwetara zivi ya to chikole agira dale titled iba digira gutiajura by the way ya te bagarero to kumwandaretire kumwandare bintu byo gukumira kiagera ba ugwara ataragenda ngumbu amaja na botere metro atiyo to kuna kutakura Rigathi Gachagua abwate press conference era saa 9 ngaite dere yo mweli agenda ni US bwana wero ate tega rachi kobo amatuka ora bara matukora kiri na ruete sawa je tega aquí que como raje ogakire kolegi oja igaga ya sadeki ya sana lakini sometimes oja kwa hiyo mweli igwo mukadora zepeji ya kenge je komire wata mukadora haki bono ige bunge umwaka oyo mo maite bunge na bera abunu anytime next year ni mwezi wa 5 pale mwezi wa 5 kigara by tarehe 9 mwezi wa 5 ebi ama Beyonce pio abekekero ndo inondo be independent obe nini
kiri gintu konyora kiali ubona umuchando nora machiko nara ababunge babwente gwetia bokonya sichikura 2022 ayabwente gweti at least 1 year before a general election. Ndio already we are shot by amatuko. Yes, kama jiga itara etigwa abo choli ngobo bosiomireti umaye gote bangango era toro sobo choli bono igwa chifamily nchiro abakenya babo ba yani chifamily nchiro ababwatani babo gose chifamily cy'abakenya bali basirete magima abo ime ya Russia bali bachize bakabekwa sese gibona jigendete kolera kera mbanya konyora bantu babo abandi nabakora matanga robot ndoyo ndete yogokora. Lakini who is the minister of foreign affairs? Is the prime cabinet secretary. Nere mutoto wa Ana Wycliffe Musalia Mudavadi. Okay. The shortest serving vice president in the Republic of Kenya. Abede mitinyirenga abede appointed vere bona yabede se tatu vere tatabu obe vice president mitinyera to lakini ora semugano bwenzi ora semugano bwenzi njira tiyura ro semugano bwenzi akora ki Rigathi Gachagua takurwa semugano bwenzi Wuna actually is it the second deputy president after the constitution of 2010? Yes. In history umwana abori uri bo yari geteke aho wabanyorizi. Yes. Because he is. Yeah. It is in history. Yeah. No, baby jayano yaregeze balo. And I got the vinga ki omolinga between the year 2000 and 2000 and what? 2022. 2022. And between 2022 and maybe 2020 what? 2024, for example. Who was the deputy president of the Republic of Kenya? Rika bano Kindiki kusana wanyole. Gachuri gereria mangane president ya kwanete kero yare kwanveil. Running mate yayo yore Rigathi Gachagua mangana kwanete goro yaye na bono iga mangana kwana. Siasa ne language yale kutumeka. Yes, siasa ubadilika sana. Ebara. Siasa ubadilika. Lakini nkie kigekoro ku siasa tada. Siasa kateno ngakimoya tebete. Siasa ni siasa mbaya, maisha mbaya. Siasa bona nachire kwa cha umuntu uri otabirenga politics is a dirty game na anjirebo kweli kabisa. Lakini abo mubasta ko wasoire ime aye kabeta yale gusongwa muske Mauricia na soime Mauricia mugunde kana mwana no yolengo mu chief justice ya Kenya obe yo kani tetago jera cha Jumamosi tago ende uikaraza goti tago ikaraza ya takani akanete ekembekeria kia EACC egikorone bukurumia iga Kenya igokera achie ko unengi butumiki bw'ikibesa gwetana shilingi 1 million 53 chinukutaisano ime county ya Nyandarua atebekana chibesa nchitumigeta asinchire tali endonge ndindi nyoro gocha kwa ya samangana siasa kurwa soro ngura Mount Kenya bagotebaka ngiturubo yabeire tararoreka uko bembrest buya nakirengererikia egyo gotrenanga kurase kiamba ya PPK nogocha antumbara embrace nogocha kwa ndindi nyoro ngubwata mabori ya mange kurwa sabeli ba siasa mange sana adanga gatumire gozinga Chepalungu Bomet Chepalungu na kabero mo MP muungwana kurukunga Isaac Ruto na chama cha mashinani no engakie UDM akabeire nero party leader ya chama nkero bono I think nkero mbire bya bunetubike buna ANC ni nkero okerege chama cha mashinani iko anero bete the first chairperson ya Council of Governors Bometia asepari chokiali musubati yolinga kiale koro kwa Joyce Laboso yes na musubati mwana asili koro kwa Lona Laboso 2007 walenga na Kibukali Cones alikufa kwa ajali ya ndege pale ibigogo byarenge bya UDM ebikongo I think twaranyore chi accident chichi ndege sana in this country latest ni ya Olorokwe akikasha wao the origin Tojau no, it's in public domain. Abajisa bali jinge ngora kuchira chiro uliona. Tigaki kemambie.
Hizo ajire chiro liko ra kuchira. Gaye ngimabye. Iraka kilibwa dimajado. Achali onye achali yalenge ya ngwanyolete pi. Ni ajali ya Professor George Saitoti na Olwa Ojode bwana. Ile nayo ilinipeleka mbali sana. Wakenya wengi sana. Baba bastaarabu mbaba se kubwata na kugana ikibasi y'abanasiasa abashirika abona kibari yakititi mbakwane dikende igo bakirete akabatenga mo baba staarabu mukwe kondo wa staarabu. Okay, abanasiasa bajire tote base kanisa gete ndio kero mondo mas ingakiyaye kero mondo atagetogo saberwa ewana abekirwa amaboko na kioko ra no mubasta ati no gusabira umuntu bunaje kubwategana nigenda bwate na kiyo gusaba teja sawa le moyo gusaba abaya na rotari komini amokonya ire ara na rotari komini abasiri asikiagera nkwege is my imagination ni kiagera indi raja sawa kumugekaria ayo no mubasta tugura sabire ndoyo mona yote benga kinje na sabire torie na yenda basta gusabire umwao ikiaragatia ino. So for the best thing just avoid them agara siasa igumo basta ombi yare banje tini kwenda osimonto nje tindi gusabira muntu nganyasaye ngatiyo no ayenchwe kanisa liba gatoko iteka ibero kwanya bana inchi nganora ngoriyo lekenda hata bakabana siasa bakabwate kibungo gete nganyasaye rero kubeka baraida idorusia nyasaye rusinja gete mbeke yaza umanyire gore dingo boja ko murayigete lakini tu akwara nero makoro bagande inje ngire elagi ngajaza gora je keyo yo ndiri goro agiri
engaki nere buya gutumika akabungo gete gago gufiti utamatinga ya marika ari achagirite kurwa mojaka no yo nuru o muku tadha no weke bugeke ayota gete gutumika swali la dondotu sentence yemo eyoka ego etie moino nganya saga kinayo kubeka barai naende kwa Rusia bono Rusia oyo ombeke okay naye kwa mutheria mubeke lakini ayota yeto consulted ne did you consult anyway Nyasaye no munyanguru tigana na Nyasaye bwana naende gagochora kolengana no gwanje kwae yes so mbu yabantu mbaye kuchiba siasa ndi muna malika otebanga era ni gakorore nkoro yo muntu taikoro no monya banta akoro ali kurigirikieni sika no liki na bora asiri naende of course Samuel tambite gutanta nekera gutebigunga gendo ojese ta roje the first boni urukweli abwa gatebanga ne rumurai tata ne ruboto runjara rona ri mureli tata linga ni gatera liye oje mali kwera yara goje maguta kanga goiteka ne ruboto runjara ri nando yo kabira gaje bonsi bagacha tata maguta kanga goiteka bakokubolinga no Nyasaye tali munga inereri tali gonto mabusa no odero tiga ya ndinga abana baerire tata odero tiga ire ngatigana na gaisi akalegeti no ndoli goikarasa wakakagete tupo gaja ndoli goikarasa wakagacha karete my friend umuntu natume tuore kurenda cyombe kirika bwate egera gachichi gose okachire tubwe yeah likely umuntu natebitunga gendo mo replace yara gendo bentenenera karachicha chingondo lazima chiganda rekolisia it makes sense that way karacha my friend ya maguta gaite oruhunjara ndwa maguta gaite my friend na babeto mugambinge ji aba tabeti status kingiba na ira nete nainde kugendera ni gasi ayo ganyete ngakiika goso aya sugambi igono nekero nakigente kengakero kwara irire no burayi bwense matuka mukora era ari make goma wichigotiani yes the time between anointing and your appointment gatia ndio very important siasa tigabara ibase bye kanisa tigachiriri bagali yabo liye kanisa that's why went to kumanyanga eno mwako maguta kabisa yes your time of appointment is coming nchenta geteko tebanga murayi onde bwensi ofile tinga nata geteko sabiru nchirende yonsi ayakara atiye gusabira ngo chikura ayegende kanisa buna mubwato ni onde bwensi ayenye kuchikuira siasa yawe yukoza siasa yawe yes umubasta kora nchaye kora masabo aliya bwenerete gokorwa lakini talinga Nyasaye choro oyo nando oyo mambi ngoja choro che mwana siasa oyo ache omusabire nga Nyasaye konyo yaire taira relationship ya onere na kieko no ni etaba erega ga conclude na gi next dirija kwenda simo basto likira masaba tari kuigu igo bwama te bwagorre ntoki wasale kirita yuji kanisa ibodo no egenda atigete ibalo sababa na inchi ekura ayegenda sababa na inchi ekura intwe kanisa gasito na masabo nako sabero molembe Nyasaye intubone ensi yaite ya Kenya ngogenda torobo chori umurayi uri oratoe toe korengana no gwancha kwao that is it tiganya saa kwanira abana inchi bamochole bono totebenga ki Nyasaye rero toe Kalonzo Musyoka oigwe kanisa ende Nyasaye toe Fred Matiang'i kanisa ende gaki toe Sifuna kanisa ende gaki toe iraneri gaki President Ruto sasa ukunoko ganikuwa mwanya bantu lakini uko ganikuwa Nyasaye ngoro na kule final ina malika oteba proverbs twakoti usinko bataka ntongo juti ndimba tika ntongo juti na bora juti murai mujano to iyo twakwane twaragani lyonsi twakoti nyore gazeti yawe ya Taifa Leo we mwenyewe wanayanda manga sinchire wikero ina jure getoga era goto ijuti ya oya gutagenda bondo rosi mukutano ogeti neto ndi bwezi yakobekera maboko bondo mukutano wa ndi bwezi tayo boire ngurucho kobekera maboko ndabo ndi ndaba bakaje nezituli abagaka barabumbuya abagaka barabumbuya aze bakwaye gobiende yose bagaka mbabwa timoja bakorigirira itimo abagaka barabugutotanda bakwaye nenguba who is supposed to be the clear dandel abagaka barabumba etoko kwa bagendo gisire bagori makora dire gereba nibo piende yose ya baide na bagaka kero kubarangeria make sure ga ginko bawure gendo gisire barabu otherwise bawe ko mwino bawo njore njemba rangeli bambekere nje story story kubota karangi okuliya no talima kana siasa ase kanisa no yakito yedama ebi jani jinda yedenga akugata na bagaka
Ono you know mukondo tutararwa sensengi tutaikaranse kuna itutobekirwa twaegwa mati kirinya magura atatu bekirwe ngo abase na rumwe na sisi bajite kuligino nige magura atatu gekabura ai mwera studio ari goja bakaringi yito bakabaja eri timo baroziri kwa vile elda mongera ni timeli aseti atendele ndio ndio hata bango majote ayo na rairo